Dihamu Patenami. Lunga mangara dihamu. Lunga. Gabe jalan horas. Amang panggul pargosi dan yana manugo pinaulag botari. Amang batara guru mutur. Amang panguloy amak siuluan. Nasihat marpangidoan nanti marpangidoan. Amang panggul pargosi na sumarlaw bota. Nahudul di daduan, nahok di bongkari rumah. Napasato dungdan hopar tutonan di Jehovah. Manat amang unak terrobong nangir unak terlisir. Diruhut-ruhut di panggalon unang adong namimir. Asa Tuhan Dewata nama masuk-masuk ulau non siya nama muka satu nama ujung Yaswa Dama. Ope kamu pada nami. Jolo hupasa majolo parbue pirso sakti suku-suku muyuhan. Lasmaroh mencalo. Kemudian pasata rumah di Pakusinan. Gabi mah yang suku bulan nami dirajai Raja Toga Aritona Nagabi. Aditya mulai aris bahasa ada bulan. Gokon dosi bayi mau, jujur dosi adusan. Di gokon mulai itu tuh apa? Tunggal tak kasih tambah sia dua. Asal suku mah mulai hata di sebulan itu. Biar nama hukum mahamnya mah di soal di Pabuhan Tamudo Gajun Sitoro Rabu Sisi Marisihon harus bukir boras ribu suak semuanya mah di Basirarau suak semuanya doang miak sebulgul doang tinggi sidio suara nanti topan di Mamaranta iduru malah kakna di bagasan maulona dia maharana, dia mendokna, silonggo di maragina. Ya bimanjana orang sama partai Nabi, madukum madudu rajai, panggabia partorasan do angko hatana raja Nabi, alai marakut do panggabia partorasan ini, takas madudu alusa rajai, sama dia hatana, ama partai Nabi, nauri. Dia nauri di bulan Nabi katoho masadario. Mardos roa do hami na mahamarang rapak do akaburunan peparang di juga itu nang rapak marpu hami naik pasahaton ada mau liate nami di mata pernikahan basai di siaran dokter hami 2 tahun naik baru 2010 paton lape mamurus hamau don akas sokot alai makasih do Tuhan ta pernikahan basai di bagasan hari pasok no kami sa hukna peparang dito ganito ng 1 tahun naibang tabali muse amang pati namin laos toho isa daliyo tupa kami mangojak kon manang melantik akape urus namin imanaw di ulahon nakiningan amang pati namin imana huwa mana tehok kami jala posroha nami hupio kami hukapo kami hamu pendelami ditongani alaman nami dia para nabi daun asa partai nami berbuat pergosi patonghas taniang ele-ele nami tutuhata partai kebasai asa angkiat di tahun nabi baru totong kami dibagasa penaramotin Tuhan ipas-ipas sonak suari ribuan amin imas tak kasih pergabia tak kasih perhorasan isyakum ni nauli sokanima pada kami budiman modalnya mah dihamang panuluri disuku dosi senami nunggu tak kasih rajai para buah-buah jaka penggabian perhorasan ima nama sadaroha satali saluang kamu nama hamarangi Toga Aritona, pagpahon pesta pertanyaan bono tao. Di bajong kamu ato, mau nabuluni, di bakutak sabut sa bangunan, na tinungkan niya punta si julun-julun tubo.
patariason lasdiruhamu yang kapasupasu dari gabasan Tuhan ta di hari tahun ng kanang salpo. Buwi tari perhamun di tahun 2024 di bagasan lasdiroha. Asa ompe sa dua sa muna rin dua. Tapulat ni sebagan lima dulu di Pangilinan. Oras pahamu na marhamaran dito ka aritona alakot Tuhan tok marsibay rin balik ka mabagado hindi ko sinaluan. Tungari mo maggabi, amu tungan raja aritona alatakas dohamu. Tol masih mawaluluan. Ay niliyang nakama tabo di baliyan. Tutuliya bihamu mangalaka sa itong dapat akaparsawya. Amang raja nami raja bulu. Tumaragam do pamusion to amang taga martua di bata. Sadang may sukumang mong nabulol. Nabulol ka ng punta sa juro-juro to. Takas ko yung ang tamoto, tersurat di pesangan 150. Ayah patulukot di dok disi, tuji hamumay bana parhil sarune. Di ayah paumaton di dok disi, tuji hamumay bana dokot parontoran na parhian dia. Di ayah palimahon di dok disi, tuji hamumay bana dokot ugu marpanongkahi. Jadi opya mang raja nabi, asal los samu mahal, mangido kita soal kita nomor 2 di bata. Asal dipatulus sakap mewala salun na amang sakapta. Asal ugat kami sosong gotang pengujian tuamat nomor 2 di bata di masih tulong pasi. Alay ho mahamamang dota minang dinginat tapi ho pertangi ang nakapoli tortori. Alay suruhamu macumson burumuna asal uliak kami basatan sokon harguagir asal pakorasok kami tutuluhan. Do sati mandiri. Daud ni amang padana burunami. Duka sahatan si Dion mang korosok kamu menurut hal yang anda. Oh, lu padana. Oh, peki kamu padana mi. Baik damang ma posisi munai. Nauli. Kokon may nama. Pertanyaan. Nungani baik kamu kodang sibidu apa satu tuanta Merdeka Basai. Maunya ini memang opya mang naik manortor man. Ama panggual pargosi dan yana manugo pinaulag botari amang batara guru kudu amang panguloy maksiuluan nasihat merpangidoan nanti merpangidoan. Tuhan di bataros sidok palangit do tano do nasa isina. Ibana do mula ni nasa nadong. Ibana do mula ni namar ludu do namar lata. Ibana do mula ni angka pasu-pasu parhorasa panggabian. Atau tamado sombauta Tuhanta Merdeka Basai. Opya mangsing doktor misi 22 madohon nami binangan isi hopin binongkang itara bunga. Tusangkar mapori tulubang masa tua. Sinur mapinahan gabengani ula. Oras mahami perdana-dana suaksonima nang natinggal diwe. Amang perdenami Tuhan Debataro si sombau. Alay banado
Mula-mula nasa nado. Opiama baidama ma godang mula-mulai los paduma tu godak soba-soba. Baidama ma patenami. Jadi menonton mahina di anak teri. Si panuta galing na palaparsarode. Ura di puso-puso tampok hati-hati amang raja doni-doni itong galing. Tagkas to jalo hati paso-paso na siyang Tuhan to. Lihat ke perhorasan, lihat ang kapakadian. Ang dia bang nararami, pati na malo na yung mga lihat mahami. Baik dalam memakot dan lihat-lihati, asalapot so kata di dua-dua, bidua kanulian. Bila itu Tuhan, banyak orang terlihat asal kasih di bawah baik dalam. Baik dan masih nas menunggu rumah Tuhan.